o te rangi o maumahara haere atura, haere atura, haere atura. Koutou o te tau, o te marama, o te rānei haere, haere, haere atura. Karama te pō, karama te ao. Aruru ana te reo o te tai Tokerau Tau mai ana ngā tauira here o te Rongoā o te aroa Orahia mai ngā koranga kia tākoto te manuka. Orahia mai te moana kia tau. Nau mai, haere mai, whakatau mai rā. Tuku whakamoi ni tiki ai whanga manu. O te tamawa i roa tapi me ngā ni ropono me te maanga e tautoko mai. Ai nei, ake nei, ai. I te maanga i ngā ane he ropono e te toko turu tapu. Tēnei ahau tuko te pono ngā tuku whakamoi me tiki mua tuko te aroaro. Ki te tāpari pini tā oku tinihitanga, moikoretanga, hauriatanga, pāheketanga. Warewaretanga, kuaretanga o te tinana me te wairoa. Kia horo kia mā ki te hukarere. Haroka te kukupā, ka noho ana au i runga te ngā kiripini tā. Ia whānau hau ai ki rota te wairoa. Ko te maangai anō hei tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. I te maangai i ngā ane he raponu e te tokoturu tapu. Ko tachi mai no ko te kiwanganui ki tēnei whakamoi mi te o mātou. He tātari i ngā kupu katoa, e whakapuakina i mātou roto koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakotina mai o mātou. E tumanako te nei roto koutou kororiatanga. Ko te maanga anō he tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. Tāpai, tango i te tāpai mi te ripini tā. E te minenga, e whakaiara rā tātou ki te tāpai atu i o tātou he katoa, ki o tātou āriki, kia taunu ki te ahi, ka prunga te ni, ai. I pene tā, ka nohono tātou i runga i te ngā kairipini tā, kia whānau hau ai ki roto te wairua ni, ai. I te maangai i ngā ane he rapono, kua rongo iho nei koutou i tō mātou reo tāpari pini tā. Nō reira, i tika ai kia hoatu a mātou whakamuimiti, ki o koutou aroaro, o koutou manaakitanga. I whiwhinei mātou, mai o ngā rā ki muri taino ki tēnei wā. Ka inoi atu nei mātou kia whakaungia mai tō koutou aroha noa. Ki runga ki a mātou munga wā katoa, ko te maangai anō hei tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. I te maangai i ngā ane he rapono i te tokoturu tapu. Tukuna atu ngā karere ki a koutou, ki te manaaki, ki te chāki, i a tātou katoa, o te ihu takiwā ki te tai Tokerau. E whakanui ana te koroaitanga o ngā tauira, e whiwhi tohu ana i tēnei wā. Ko te maangai hei tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai.
ke ko te pū whairea, ko te pū tauara, ko te pū tauari, ko te pū areare, ko te pū akaikai, ko te pū autea, ko te pū tairea, ko te pū mai tawiti, ko te pū ki utae. Ko te pū o te watu tai ora, ko te tai whakarunga, ko te tai whakaroro mātahi te kāhui o rua tā whārua a huaroa. Kaue a te koronga nui e. Hono e te whānau, tēnā koutou katoa, ko hau tēnei, ko Brenna Smith, ko hau te kaiako, mo taupukitanga ki te reo kairangi. He pua waitanga te kaupapa, he pua waitanga te whakahaere, e mihi ana, e mihi ana, e mihi ana. Anā te matua e arana, haere pai. Ko koe tēnā, te teo ngā tuki, I roto I ngā rautau ko mahoia mai I roto I te wānanga o Aotearoa. Ko koe hoki anō tētahi rangatira, tētahi taumata kai kōrero, kai tēnā pito kato o te wānanga. E te matua e arana, takoto mai, moi mai rai. Anā tuarua ka whakahoki te mihi, kia koutou katoa. Ngā ako ngā o tēnā kaupapa, ngā kaiako, ngā kaiawhina, ngā kaiwhakataki ako, ngā kaiwhakahaere ako, a mihi ana kia koutou katoa I tēnei pō. Hoi no, tāku ki ngā tauira, tēnā koutou. Tēnā koutou ko tūtuki ngā mahi, ko ea ngā mahi, I roto I ngā tau. Ko neke koe ki te kaupapa kai mua ia koutou, kai mua I ngā whānau, kai mua hoki I ngā tangata katoa I raru te maru o te wānanga o Aotearoa. E mihi ana ki ngā mahi ko tūtuki, ngā mahi ko ea, ngā noho marae, ngā romatawai, ngā wahanga katoa I roto I ngā mahi ko ea. Hoi no, kōrero mutunga tēnei, kia pai te pō, me whakanuia, me whakarangatira, me tukuna te mihi, kia koutou ngā hunga whakarongo. Anei ko te hui topa, anei ko te marae hau, tēnā koutou, katoa. Te toko I whenuku, te toko I wherangi, toki a tukia. Ko te mumu, ko te awha, ko te mumu, ko te awha, ko te manihi kai o ta takere panapana, karau I ronga, karau I raro, ka whai tā more. I runga ka whai tā more I raro. Tēnā ko te pau. Tēnā ko te pau o rongo, no rongo mauri ora, ka ora te pau, te toko I whenua.
ki atu ki au. Ko te mumu, ko te awha, ko te mumu, ko te awha, ko te mani kai o te takere panapana ka rau i runga ka rau i raro ka whai ka more i runga ka whai ka more i raro. Tēnā ko te pau. Tēnā ko te pau, te pau o rongo, no rongo mauri ora, ka ora e. Tuatahira, ka papaki ngā tai o mihi o aroha, kia koe e te pāwhakawairoa te waru. Mō ngā karakia, kua tukuna i tēnei rangi. Tēnā koe. Ka huri taku mihi kia koe e te manu kōrero. Mō ngā mihi whakatau, mō ngā mihi wahapu, kei taku rangatira, tēnā koe. E ngā manu i kai ana i te mātauranga Māori, aku karanga whāia, aku karanga matua, aku karangaranga maha, tēnā koutou, nau piki mai, nau kake mai rā, raro. Kia ora and welcome. I'm your host this evening for Te Wānanga o Aotearoa graduations for Te Tai Tokerau in 2021 and 2022. He uri tēnei, no hokianga, no muri whenua, no Ngāti Hine. Ko kapua Nathan tōku ingoa. Te Wānanga o Aotearoa firmly believes in celebrating tauira success and achievement. However, during these times, we move to online graduation ceremonies for the health and well-being of our kaimahi, tauira, and families. Today is the 6th session of 8 graduations that will be held online. And in this session, we celebrate the success of tauira that are graduating with their tohu for the certificate in Rongoā level 4 and diploma in Rongoā level 5. Before we commence with presentations, we'll cross over to Mark Chavez, Aukaha for Performance and Quality Assurance. For te ihu takiwā to address our graduating tauira, whānau and viewers. E ngā mana, e ngā reo, e ngā iwi. E rau, rangatira ma. Nau mai, haere mai, piki mai. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. It is my pleasure to welcome you all here today and offer my sincere congratulations on your graduation from Te Wānanga o Aotearoa. It is heartwarming to be given this wonderful opportunity to witness and celebrate the significant occasion of tauira's success and final transformation with you. Graduation is the culmination of your hard work and determination. Moreover, graduation is also an opportunity of reflection and remembrance. This is particularly significant due to the unusual and unprecedented events we faced during these past 2 years. Your learning journey was indeed undertaken during one of the most challenging moments of this generation's history. In view of this, I would like to encourage you to use these experiences as a reminder. A reminder that no amount or type of lockdown levels or lockdown steps, colors of the traffic light settings, or phase of the pandemic hindered and dampened your determination to succeed in your studies. Remember that you chose to learn during the most uncertain and difficult times. Remember that you pushed your comfort zone and persisted in the face of adversity. Remember that you carried on with your hard work when giving up seemed to be the more practical and easier option. Because of this, we are all here to celebrate your individual victories. Victories not just in the sense of passing all your assessments and other academic requirements, but also your success in rising above a highly challenging environment. Furthermore, let us not forget to also acknowledge the people who helped, supported, and inspired you along the way. Also remember the binding partnerships and friendships you made on this learning journey. Remember the experiences,
the accomplishments and milestones, setbacks and triumphs you dealt with along the way. And finally, I hope you will remember te aroha, te whakapono, ngā ture and kotahitanga, core values that we have mutually shared together, and hopefully something you will fondly remember whenever you think about your time here at Te Wānanga o Aotearoa. We look forward and are excited to hear about your future adventures, accomplishments, and breakthroughs. But wherever success may take you, remember there will always be a home for you here at Te Wānanga o Aotearoa. To all graduates, congratulations and my very best wishes for you all. No reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koe, Mark. Thank you for an inspiring kōrero. I hope our tauira implement your guiding words within their endeavours to further enrich their lives, practice and educational journey. Ngā mihi nui. I'd like to now cross over to Vanessa Eparaima, Chairperson of Council, Te Mana Whakahaere, to read the oath for our graduating tauira of the Certificate in Rongoā Level 4 and Diploma in Rongoā Level 5. Papaki kawana ngā tai o aroha, rere nei te au o whakamanawa I te moana nui o te ngākau, ki tēnā tai whanga, ki tēnā koanga wai, ki a koutou I ngā maunga whakahi, I ngā awa whakatere tanewha, tēnā rā koutou katoa. Firstly, I'd like to acknowledge and welcome you all here today to your graduation ceremony and offer my sincere congratulations to you and your whānau upon your graduation with Te Wānanga o Aotearoa. As the chair of Te Mana Whakahaere, I take great pride in each and every one of you and the very real changes that many of you have made in your lives. You are the embodiment of our vision of whānau transformation through education. This last year I know has been challenging for all of us, but none more so than you, our whānau. Not only have you worked, studied and adapted to new ways of doing things, but you continue to be at the forefront of our battle against COVID-19. Ka nui te mihi ki a koutou. COVID-19 will continue to be an issue for us all in the coming months, and we are regularly reviewing what we do and how we do it to ensure that you, our tauira, continue to receive, no matter the medium, an education rich in the foundations of mātauranga Māori. Today, however, is about you. It's about celebrating with you and acknowledging the faith that you have in yourself and in your ability to design your own future. We here at Te Wānanga o Aotearoa just feel very honoured and privileged to be a part of your journey. So thank you for choosing us.
So again, my warmest congratulations to you all. Have a wonderful, wonderful day. You so deserve it. It now gives me great pleasure to read the following oath. I te mana kei runga I au mai, I te kainihira, ara mai I te mana whakahaere o te wānanga o Aotearoa, me te whakatau a te kainihira, ka tū tēnei ko Vanessa Eparaima, te himana o te mana whakahaere, ka whakawhiwhi atu I ngā tohu ki ngā tauira kua eke I a rātou ngā paearu o tēnei wānanga. By the authority vested in me by the Council, te mana whakahaere of te wānanga o Aotearoa, and by resolution of Council, I, Vanessa Eparaima, Chair of te mana whakahaere, award the diplomas and certificates stated to those who have satisfied the requirements of this wānanga. Congratulations again. I'm so pleased for you all, and thank you so much for all your hard work and your faith in us. Please, everyone, honour our graduates with your applause. Kia ora. Ngā mihi, Vanessa. Without further ado, we'll cross over to Charles Kowhata and commence presentations for the Certificate in Rongoā Level 4 and Diploma in Rongoā Level 5. Deborah Lillian Lowe. Elizabeth Christina Makini. Josephine Karen April Lane Moore. Julie Governor. Pearl Te Aroha Nathan. Rachel Melissa Donaldson. Robin Gale Cooper. Shannon Lee Parker. Blake Sebastian Tumanako Tekata. Charla Sue Chase. Chaneli Edna Kirito Urupe. Christina Therese Kaki. Cobra Rose Batu. Darlene Teresa Hita. Edward Ashby. Emma Dawn Marsh. Graham Rikiana Junior Paratini. Henry Asidro Kim. Ohipa Tihema Williams. JC Rongoā Wahine Tipene Thomas. Julie Ann Numia Hoita. Lynn Rhodes. Lady Teresa Hart. Nico Tupaikia Munro Rawiri. Prime Robert Ernest Paraha.
Ko tai mai tātou ki te mutunga o tēnei kaupapa whakahirahira. That concludes our presentation and ceremony for this evening. Please give another round of applause for our graduates to wish them the best in their endeavours. We thank you for being a part of these celebrations this evening and hope that our tauira success inspires you to seek educational excellence with us at Te Whanonga o Te Aroa. Nā reira, koutou katoa kua huihui mai nei I tēnei pō, tēnā koutou, Māori ora. Tua uri uri, whai oi oi, ki tonu te rangi me te whenua, I te nui o tō kororiatanga. Matua ta māua I rua tapu, me ngā ane he rapono, me te maanga he tautoko mai, ai nei ake nei ai. I te maanga I ngā ane he rapono, e te tokuturu tapu. Ko matu tā mātou kaupapa, ki mua ki wakoto aroro. Nō reira mana ki tia tākina mātou katoa, e mahi ana a mātou mahi I tēnei tau. Watu ki ngā hunga Māui ki roto I ngā hohipera. Ngā whare marae, ngā whare here here, ngā whare wairangi, ngā whare maha. Ko ngā tūroro, ko ngā whaia e kōpu ana. Ko ngā kaimatoa, ko ngā kuia, ko ngā tamariki mokopuna. Ko ngā hunga ki raro I te kāpua pauri. Ko ngā hunga ki raro I ngā momo pakanga o te ao. O rātou katoa ki ngā motu e toru Aotearoa, piti atu ki te waipunu, ki te whare kauri. Tai atu hoki ki ngā motu, ki ngā mautere, ki ngā whenua puta noa I te ao. Watu, piki te ora, piki te kaha, piki te māramatanga, me te rangi Māoriatanga. Ki rātou tinana, wairua, hiningaro, me rātou whatu manua. O te maanga he tautoko mai, ai e nei, ake nei, ai. Whiti mai te